talo whātu telefono Radio Samoa le nei fo i aso lulu, usi mai lau whaafonga o tala mo le nei fo i tae au. Ua whaamaonia le kapeneta o le aso se fulu fitu o le masina fou, o le a amata whaasoloi tui mo whanau lima nga i le se fulu tasi tau sanga le mātutua. O le a whaasalaunga na sawe ana nafi le mai a ioe ina le MedSafe o le vaila awa le Pfizer, mo tui o whanau lalo le se fulu lua tau sanga. I totonu ani usila e tusa ma le whase lau fitu se fulu wono afe whanau o lea vai tau sanga, ma o le whaia o lātou tui, e le o whaamalo sia, ma o le atu ulava i le whaai unga mātua. I saunoanga le Minstall Koviti Chris Hipkins o se tāsile o vaenga o tāpenanga wa whaia a o tau ma whaia pui pui a mai le ono a fia o whanau il Koviti. Ai mai se le Omicron lea ua maua tua oio New Zealand. O le amatai le masina fo wa whaia ai a o toe whaasau ni atu i le hae o a onga. Ma i le taimi nei e le o iai lava se suinga i le tala na sau mai le matanga luenga o le pāle mia wha apia le matanga luenga o a onga e le mawhaiona whaasasa whanau mai a onga ona o le whai o le tui. Ua tuu mai i lalo i le whama sina e whaatali le tuilo na tolu, le booster. O le aswhareilo le vai aso tālu ai, na whailo i eile whaatonu o le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, ma le minista o le Koviti Chris Hipkins, ma o le iunga o lea whanutanga whaapele i oe al ka peneta, le ana whafonga mai ana na fiu sui ai mai le ono masina, o lo i ai le taimi nei. I saunoanga le minsta, o le fautuanga mai le vaenga fautua, o le tuu mai i lalo le periota i le whamasina e tala whea ngai lea, ma o lo o ngatasi fo i maisi atunu. Iso engo le booster le Pfizer e sili atu lana pui pui nga mai tui e lua mua mua, mo le Omicron. E sili ama le valo suole lua pasene tangata kiwi, o le aanga vaa mo le booster ae ele i uma le masino Februari le tausanga fou. Ma ua sa wai ma le tala e mo o mia le whai o booster o tangata ngā lulu e tua oi wha apela soifua malo loina ua anga vaa ae ele i uma Januari. E se mai e i lātou nei, o le a wha malo sia fo i mo isi uma tangata ngā lulu e o lo wha malo sia i a lātou au nanga le whai o le tui. Ma e a mata wha mamalu lea mai le aso mua mua o mati. O le sau o le Omicron ua fōlinga mai ai ua wha malo sia fo i le booster, ma o le wha masina ua sui ai nei le taime wha atali ai e a mata aloa ia mai le masina fou. Ua toe tu atu i tua le sa olo tonga o whewa inga whaavao māloa ni usila, le i se whaanofo e sea. O le aso sefulu fitu al masina fou le ana mua i sa waitalo le a amata e au se tālia lea sa olo tonga. Peita i o le tāo fiofi o le Omicron mai le ulufale mai i ni usila, ua toe tu atu ai nei le whaai unga o Februari. Mai le whaai unga al kāpeneta ua whaia lea a o tau ma whai e whaavave vave le whaasolonga o le booster o tangata kiwi. I reporti walangona i le whaanoa noa o tangata kiwi o lo i au se tālia i le sau o lea tāla na nafi. Ona o le toa tele wa levo no poloka, mafua mai le tau whaasoa o avanoi no whang whaanofo e sea. A o lea ufolinga mai o toe tu atu fo i tua. O le saolotonga le nei o lo ufuafua e tau nu mai whaanofo e sea i whale o ainga mo le fitu aso. Ma o Januari le ana whaape a mata mea i pase se mai au se tālia. A o isi umatunu mai le masino o Februari. O le Omicron o le awasilia ma le fitu se fulu atunu o i ailo na sawa. La vea tuai mani usila le ana mo i maua i o tātou tua oi i le vai aso tāluai. I le mata upu lava leo whaatatau i pāse se whai malanga mai i ni usila. O leo fwoi wasa ili ka peneta i whautuanga ua wha o ato e tatau i tangata uma e le o ni tangata sitiseni ni usila. O na whaia tui o le booster ai ele i o mai. O siaki fo iwa tā ua pre-departure test o lea ua suia mai le fitu se fulu lua i tūla. I le wha se fulu valu i tūla e tatau o na whaiai ai ele i oso i le vaalele. Tu mai no whanga wha anofo e sea, o lea ua tu i le se fulu aso, mai le fitu aso o lo i ai nei mo le tu iti o le ono la mati o le community, mai le liki mai i tu o le Omicron. O lea sa amata mai le se fulu wha aso wha anofo e sea, tu mai ai le fitu aso e nofo i tutonu ai wha uma le isi tolu i le fale. Peita e whaasilisilangan sa wana nafi o lea ua tuli uma le se fulu aso i tutonu o nofo anga wha anofo e sea. Ma tala muli ua whaalea ngai na uma whainga malanga na fuafua e sa o loto le taunu umai ale ea ni usila. O le mai asa wale whaasilisilanga mai le malo wa le tau nuu le aso se fulu fito Januari na tau. E amata i whewa inga sa o loto mo pase se mai au se tālia. Na toe whaalea ngai na umai whainga malanga e tusa male se lau lua se fulu al kampani wa alele. Mai le aso se fulu fito Januari e o le aso lua se fulu male valu o Februari. O whainga malanga fo i wha amoe moe o mai wha anofo e sea o lea ua wha atapu la fo i le whai numera.
Ma ua whaamautinoa mai ai wa toe whaafo'i nei I le tatau ona mautinoa, wa iei le potu ino whanga whaanofo e sea whaato a mawhai, o na book le awanoa mo whai ngā malanga wa alele. O pāsese a fia le swinga wa iei wa whautua ina tanga I ana I lunga o penga te whailangi mo nisi whaamtalanga, ma o loo whaatuma wina pele ma whai e sui ei whai ngā malanga e au noa ma se tutongi. Mai le e New Zealand, o le telo whai ngā malanga to e sui o le vale o se tālia ma New Zealand, ma e tusa ma le lua se fulu fitu wafe, pāsese a fia. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.